Yesu nashimwe cyane bene data, ndabaramukije mwese, amahoro y'Imana bane namwe. Muraho neza, Imana yo mwijuru nibarinde, nibandanye bagirira neza. Uyu munsi nje kuganira namwe ku bintu bijanye no guca imyeyo. Kino cyigisho ndakizanye kubera ko hari abakobwa barimo barabimbaza. Nkaba nshaka kubwira umukobwa rero wese yaba ari mwaratekereza kugenda guca imyeyo, yabireka kubera ko nta kamaro n'iby'isi. Guca imyeyo ntago ari byiza. Guca imyeyo Imana ntibyemera. Guca imyeyo mbese uba urimwo uritobanga, kandi bikuviramo no kwikinisha, bikakuviramo no kugira ubushuhe. Abakobwa benshi muri ko muritobanga ngo ni uguca imyeyo. Ibyo ngibyo ntago ari byo bizabubakira urugo. Muri ko murahinda ngo muce imyeyo ngo mwubake urugo, yamara mw'abakobwa mwe muri ko murayoba, muri ko murakora ibintu bibi, muri ko muriyongereza imibiri Imana itabahaye. Imana rero ntago ibishigikira. Ubu n'ubugira kabiri ndabivuze bino, ariko bibaye byiza ko nongera kandi kubisubiramo, kubera ko mbona bariko barabimbaza. Ni byiza ko nongera nkabisubiramo. Reka ndababwire mw'abakobwa mwe, urugo rwubakwa n'Imana. Nta mwana w'umuntu yagufasha kubaka urugo. Nibyo ngibyo urimo uriyumvira ntago byagufasha kubaka urugo. Ahubwo urugo rwubakwa n'Imana yo mwijuru. Reka ndakubwire, urugo iyo rwubakiye urugo iyo rwubatse ku musenyi, urwo rugo ikintu cyo cyose kirarusambura. Hakubise umuyaga, urwo rugo rurasambuka. Haguye imvura irimo umuvo, urugo rurasenyuka. Ariko urugo rwubatse ku rutare rurakomera. Nubwo haza umuyaga, nubwo haza iki, urugo ruguma rukomeye. None ni kubera iki mwebwe mushaka kubaka urugo ku musenyi? Ni kubera iki mushaka kubaka urugo ku musenyi? Ko mudashaka kubaka urugo ku rutare? Kuko urutare nirwo rukomeye. Ibyo rero muri ko muravuga ngo imyeyo, ibyo ni umva ni ku musenyi. Ndafite ikibazo nshaka kwibariza ababyeyi. Mw'ababyeyi mwe, ntago nshatse kubabaza cyangwa se ngo ndabasubize iyo mwavuye. Ni ukuri nje kubabaza. None we wa mubyeyi we, ko wowe wiciye iyo myeyo yakumariye iki? Umugabo wawe ntiyirirwa aragukubita kandi waraciye iyo myeyo. Ese ubona akamaro ko guca imyeyo yarakaye? Ntiwirigura urarira, ntiwirigura urataka, kandi imyeyo warayiciye. Iyo myeyo ikumariye iki? None ni gute mwahatiriza abana banyu ngo bace imyeyo ngo niyo izabubakira urugo? Cyangwa se wa mukobwa we, buriya ko wayiciye da, wa muhungu ko yaguhendahenze akakugurira utuvuta, akakugurira ubupudre, akakugura ubuntu bupfuye kugira ngo muryamane,
ntiyaciye akwihakana, ntiyaciye akwihakanaga wa mukobwa. Igihe yazaga guhendahendesha udufaranga nawe ukavuga ati nta kibazo, ntiyaciye akwihakana. None se ntiyakwihakanye waraciye myeyo? Ibyo bitekerezo byanyu mutekereza ni mu bigabanye, kubera ko ibyo bintu n'ibintu bizabarimbura. Yewe mubyeyi, wewe ntiwagize divorce n'umugabo wawe kandi warayiciye iyo myeyo, iyo myeyo warayiciye, none ntiwagize divorce. Reka ndababwire, yamara umuntu yoba yaragize iyo myeyo agaca iyo myeyo akwiye kugira iki? Akwiye gusaba Imana imbabazi. Yakoze ibintu bibi, yakoze ibintu bibi. Mwene data urimo uranyumviriza, icyo nakubwira cyo, ukwiye kwizera ko Imana yakubakiye urugo. Ibintu by'isi ntimukabikurure mu Mana, oya, kubera ko bitajanye. Guca imyeyo n'iby'isi n'iby'ab'isi bataramenya Imana, ariko nawe koko wamenye Imana, uzi ukuri, uzi ukuri kabisa, ubyizere kabisa, ubyizere ngo byagufasha kubaka urugo. Reka ndababwire bene data, mwarayobye. Mukobwa, niba hariho umuntu arimwe arakubesha ngo uciye myeyo, umwiyame, wigire kure. Uwo ni ushaka kukurimbura, uwo ni ushaka kukurimbura. Rero icyo nababwira cyo, mukwiye kwizera Imana ko ariyo yabubakiye urugo, mukareka kwizera ibintu bipfuye atakamaro, ibintu ataco bizabafasha. Icyo nababwira cyo, mukwiye kugira iki? Mukwiye kwihana umuntu wese yabagize iki? Yaciye myeyo, kubera ko nta kamaro, bizabarimbura bene data. Ese abataciye imyeyo ntago bubaka urugo? Ni kubera iki muri kumurajana n'iby'isi? Ni kubera iki mudashobora kwizera ko Kristo Yesu yabubakiye urugo? Ibyo muri ko murakora, muri ko murabazabaza ababizi nabo bakabazaho ngo baje kubigisha. Babigisha ibiki? Niba uzi ko wamenye Kristo, ni kubera iki utakwizera Kristo akaba ari we akugira neza akakubakira urugo? Reka ndababwire mwa bakobwa mwe, ntimutwagwe n'iby'iki gihe. Niba uzi ko wamenye Kristo, wakwizeye Kristo, ibyo by'isi ukabireka. Guma uko Imana yakuremye, uri mwiza ntaco ubaye, kandi umugabo wawe azazanwa n'Imana. Wihangane, wihangane, Imana izazana umugabo wawe. Nturebe imyaka umaze, iyo myaka ku Mana ni mikeya. Reka kwica rero ngo uri kurashaka ngo guca imyeyo kugira ngo abasore bagukunde. Ntibibaho. Urimo urigirira nabi, urimo urigirira nabi wa mukobwa we. Ndashimira abakobwa bari kubarambaza ibyo bibazo by'imyeyo, noneho ndabishuye. Ntago ari myiza, Imana ntibyemera, umukristo ntakwiye kubikora. Guca imyeyo ni icyaha, guca imyeyo ni icyaha, kandi n'ababikoze wa mukobwa we, niba warabikoze, wabikoze mu butamenya, ni ugusaba Imana imbabazi, Imana ikakubabarira. Ariko noneho wewe utarabikora, ni ukuri ntuzubikore, ntuzubikore. Ubu uramenye ko atari byiza, Imana itabyemera. Ntimuze murimbuke kubera iby'isi. Mumaze kumenya ukuri ko hano mu isi atari wanyu, none ni kubera iki mushaka gukora iby'isi?
kwizera iby'isi. Yamara iyo umuntu amaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, amaso yiwe ayarangamiza mu ijuru k'uwo mwami yemeye, kubera ko uwo mwami yemeye niwe ashoboye byose, niwe ashoboye byose. Nkaba nshaka kubwira abakobwa barimo barareba imyaka yabo, nashaje nzapfa ntafite umugabo, nzapfa ntagize iki. Reka ndababwire, ntimurebe iyo myaka yanyu, kubera ko ku Mana muri batoya cyane, ku Mana muri batoya. Imana irabazi, Imana irabazi. Icyo Imana igusaba ni ugukiranuka byonyine, ibindi byose irabibona. Nimusabe isezerano, mubwire Imana isezerano, mubwire Imana ati Mana ndasaba uzunyubake urugo. Irashobora kutavuga ariko yabyumvishije. Mureke rero kujana n'iby'isi, ngo abantu babeshe, ngo ababyeyi banyu babeshe, ngo baci, ngo ni ngo muci imyeyo, ngo niho muzubaka urugo. Reka da, reka. Wewe wakiriye Kristo, uruwa Kristo. Kristo ni wakuganza, nta mwana w'umuntu akuganza. Ukwiye gukora ibyo Kristo ashaka, ntukore ibyo abana b'abantu bashaka, kubera ko abana b'abantu bazakuyobya, bazakujana ahantu habi, bazakujana ahantu habi. Reka ndakubwire mwene data, ukwiye kwemera, ukwiye kumenya ko Kristo ari we byose. Kristo niwe agaba. Kristo afite abasore benshi. Reka ndakubwire, mureke kwiruka muntuze mu bintu bidafite amatwi n'amaso. Mureke kwiruka mu bintu bipfuye bitazabagira akamaro, bizabarimbura. Imana yo mu ijuru wemeye gukurikira, ba ariyo wizera. Ni wizera iriya Mana yonyine, yonyine niyo ifite kubaka urugo ikarukomeza. Yamara uwubatse kuri Kristo wese urugo rwe rurakomeye. Uwubatse kuri Kristo wese urugo rwiwe rurakomeye. Nubwo haza umuyaga ntabwo wahenura urwo rugo. Nubwo hoza igihuhusi ntabwo cyarandura urwo rugo, ntibibaho, kubera ko urugo rwubatswe na Kristo. Rero mureke kwizera ibitabaho, mureke kwizera ibintu bitazabagira akamaro, ahubwo nimwizere Kristo, kubera ko ari we azabagira akamaro. Haleluya. Rero mwene data urimo uranyumviriza, ubu maze kumenya ko guca imyeyo ari icyaha Imana itabyemera. Ubu maze kumenya ko guca imyeyo bitazigera bigufasha kubaka urugo, kubera ko abataciye imyeyo benshi barubatse. Abataciye imyeyo barubatse. Rero wewe reka kwizera ibitari byo. Mureke gufata imigenzo y'isi ngo muyinjize muri mwebwe, kandi muzi ko uno mubiri ari urusengero rw'umwuka wera, n'inzu y'umwuka wera. Ntabwo rero mukwiye konona inzu y'umwuka wera, kuko mwaramaze kwemera Kristo. Kristo arabagaba. Kristo agaba uwo mubiri wawe. Ntabwo ukwiye rero gukora ibyo wishakiye. Haleluya. Imana yo mu ijuru nibagire neza. Ndabakunda. Bye bye.